from Team Demigods. Metash Revolution. Zero. It's over. Serving one. Ganda. Position sa 17 is Alino Cinco. Position number 20 from Team Merc. Shot, setter! Kita mga Certificates 2. Tabla ka naman sa pwede. Service error. gusto mo na? Shake. Ano yun? Shake. Anong shake? Yung biniblender nga. Shake kasi shake. ti! Ah, sorry. Shake. Ano ko nung mata po? Doon o. Outside mo nga. Ay! Upo. Nasa ilalim. Huwag umano. Inabot ko na. Inside. Boop! Baka kuya kanya. Baba ng shot niya. Anong mata ba ito? O, isa! Taas, gago! Still in the service line, jersey number 2, Charlie Briones. Nice hit by jersey number 9. And repeat, 12, serving 7. Galing ni Mapang. Jet ball.
Shot kakaiba talaga, naka-envelope pa. Thank you, Ate Shelly. Isa pa, Zay! Zay, isa pa! Gilbert, alis ka nga dyan. Nag-serve siya mo. Nagsaserve na siya. Sayang naman, kasi kasama. Perfect ang serve. Bakit? Service. Opposite. Last call. Dito ka, oh. Doon ka sa kay ano kay... Kay Helson, malapit kay Helson. Official score 11, serving 16. Ba't lamang pa sila? Outside. Hey! 19-12 pa. 37. Pagod ka na masyado, uwi mo naman, Bill. Pasok niyo kami ni Helson, kaya namin yan. Duwang, piano. Zaidan Makaira. Luwang ganun mo. Not over. IoT open. Likod sir. Chucky! I repeat, 15, serving 21. Diyan ka nalilito, Adrian, no? Yun sabi niya. Mag-isa mo na lang. Kaya mo yan, Axel. Axel ko yun. Serving 16. Hey! Antiwagan yun. Sobrang bilis, ti. Khalid daw. Fighter. Number 11, Khalid Rabato. Gold. Romel, ang galing mo naman. Error yan. Hey! Isa lang ang pwedeng libero kasi dyan, te. Yan. Bading. Inside. Ang galing ni Kuya Dan. Nice one, Kuya Dan! Official score 25. Serving 19. Time out! Team Democrat. Official score 25. Serving 19.
Both. Ay, yun pala, te! Service error. Service error. Ako na, Axel, ako na. Dapat ako na. Gawin na, Sander. Perfect, patay na yan. Focus ka dyan, T. Huwag kang mayabang. Nice service. Services by the team captain. Back to back. Services from teammates. From teammates. Oh, relasyon! And the match winner. Teammates. Axel.